para yan. Hello. May signal. Okay na. Hello. Bang musim sumunod sa buwan mga ano garapat musim makatilibot minto pala kalurama sa tanang hula minto pala hula maraya lupa palawan imanin yang tangkuak kita pantun yukau bang biada katuk batin bang biada katuk dayang suway batin ilukis ko hapis salam ilukay nagyawa kami kaon hanggang tos na Lubihang gatos na kung lugay miyuas Inampapiyag batatan limas Ngansin minsuklala tuwit miyuas Liang kuna tiyawag Pilipinas Liang kuna tiyawag Ulang Pilipin Isin na intiip na intiip Nasuginain ka pinag-president in mga kasukbalan di damang kahalin matawad na kape nagsubli-subli ubos na kanusog sabay indwa sila ini mabalakahe amuni Gloria kayo sambili Gloria na inang Yudho natin sa odo kayo darajatin pa rin taladumya sa akin ay nilayin mula Pilipinas sarang inluwag 7,000 hanggang 10 ang kantin buwa ko na yodyo tawag din mo yung dungan natin paghimano naunin pagudyo iman pagsumbi pasali Gloria ini asal sahi inda jenis program intiatane bangani Mindanao ridahi kauli mataod program ida Gloria dan sadakato sin pagsimuwa iparikog nais na saradanya bangani maraog pabangdawan si Gloria ini nagbiglan siyain nakatali sin kakalan kaupisin sinituin tiyog pala supaya insara di pagsupalan pagkain program doon na sinit budget manis ni intiapit punduan nasional intiapit kanuman bilyon pila kinasarkit kanuman bilyon pesos ahon palabit tiyog palpadit sa baliwit ingkatan nasabot beneficiary amoy at tuwin saot sinipang basit ingkanuman
man bilyon basubay tipon memorandum maupisin paunon ingkatan kabinet bapasayon istiran sa kabral kunuin paulun pagkasilaot na nakasayon istiran sa kabral insya ulin ampain na kalamod ayat miskin labiin babayaran gaway pagpin istiran sa kabral sekretary Haupis hindi isabaliw di ingkatan nakasab nakalamuda sara inisuri Wairon bayaran bakatan libre Nagot man ini 2010 Nileksyon ay saksi ha Pilipin Inkawasakan noy maun na salin Siyain nakasubli ba nagsisidin Pagsubli pakawasawa hiakino Masin program piagun pinyo Ingkatan kabinet yaruyot Piaig haupis kian tiang taon Piaig ikabradayang daing haupis Amun tagna nagulin sin pulpis Amuin pia supli nagyanang lis Sekretary dingki sarangin manis Ampay sekretary dingki Sulaiman Asal siya tapit takaisunan Program pulpis inyulinan Siyain makordir deng hapunan Baka ini yari narayang kialukis Kasi takihon ko na infurpis Tiyawag isabini Supaya sumawa haus gawaris Tiyawag Tagalog buku na English Tiyawag sila'y nirayang Tagalog Upat kapital Pia pagsunod Bisanyan audis nakasamod Biyagianap sa dirayang Mayra lamod Ikay sa pantawid kiyanganan Basahon dimihisin tutulungan Ampain na sabot sila tao'y sabtuanan Nakalamod asara piyag meeting Ang kapuno ba'y niin para tuhan Amon sila masigpit tao miskinan Insumunod hapan tawid in pamilya Amoy niin saite sinikaruan Haos bawaris kampung babada sumawa Di naman maaunin pagduaruan Ikatut tiyawag Pilipino Yarap din pamarintahi Aquino Ingkay banan rayat Nagino-ino May tabain pagtapok Bukun maamun Ikaw pat program Amun sa putun Ingkatan rayat Papaingatun Amun sila masikbit Inpahampiton Ang paindayahan dari nasa pupun Masikbit pahampiton Indayahan di nasa pupun Pag natin program Piapa panaw Hanusun Bisaya Siwan Mindanao Inalaon sinsara Way pagtakaw Pagtakali mataudain Magkapiapa panaw Prakatan lungsod Nakabot na mari palumasod
Raya ti pasinso sa taot-taot Day nga kagimban samdi panahon Nagnatin program Silo pasok inyo dilan Inidilin mali intiyong balan Siyain na katalisin kahalan Amuin naman doiha kalidiran Siya na halididayangin na kapandu Siminar sinsara iban hindu Raya tisabini hipaparunggo Sibudain masuk iban layu Bibiak kusabini Hinduanin lidep ya paglonsor Ang putak biang munisipalin siya susun Ipasulatin nga di ba sinumor Bilayin taon sinanak papiyaisun Pagdatong din mga lede pakabayan Mga pihak babayin pagluyan Mga tubuhi siyutain nga nuyan Ibansin mga anak nyo pila na tayan Insan bungsin mga anak kapangasubo Aon na mga ruwa, aon na to Aon pa mamaita, bukon paro Bang mayan nakalamod masigod Aon pa mamaita, sin bukon magsod Ibaita na banabisan sa'y mangod Sana sa politik pa mga kinusog Basabil pa mga masal, aon dalamod Aon dahin nilamod, bisanin masal Dia kaagit tapuk, di magpatambal Impatukod ignorant, ituod balbal Amon din na maingat, bisan kapital Sambil pa mga masal dayang wala na pinig Ang kanain politik, agon sa lilig Doon main kaiwanan, madiscarid Bangin nga ang gantian, ba imanid Mataod magkadilis, iman magkalawa Hakan na'y sabin nimbil, magluka Di kutod kanyo, hikatugila Mga unuin sawab, hinansala Pakain mga sala, di da babatukan Naulong sa jakitan, iuhang kabunyukan Insila na complete na inkapatukan Dito na hati ang giin pagtatabukan Pangangya magtabok na aw na isuri Magtuwi na magsakap, mag-ari-ari Di sila magpangagaad ba di biyaki Magpamadyak sa sakatan bang patianggi Bang sila magtabok na kabaitan Insutun tamungun amun daan-daan Supaya rituod sila kabistuhan Magpatukod lang iskin babisan dayahan Magpatukod sa binin nabisanin dayahan Magpatukod miskin Bang man karihilan da matautin Doon lain kaibanan magimadin Pangaparatan sukain paglain Bang sila mapatiangin na maundu mabak Lainon na sila biya batak-batak Lando pasusin sukasi intag na similas Aon kuno miyatay babaguna banak Bang sila maglain di pa magatimos Kalaulan na sadda hindi maragos Day para bang ahon maasiman buros Amun pagpatamukon da magusos Buros iban maasin bisitahon Amun pagpatamukon pagpaunahon Angkan na kuno amo in librihon kat Bang maasiban buros pa rin na kayahon Bang sila nagalain doon na sugahan Aw na mga maghiin parasahan Doon na inlebanan
di kaamukan, bangsag tumayo muna, bisan haulihay. Baka natakit-takinain kahalan, naun na sa dasara kapagurulan, inainang daripik, piyak bukala, insara takapirin takpakulan, insara biha unyarik ya didiklir, inaguhanan bangsa kapir, inmahinang dasawap, way pagigil, bang maingat Quran, iban magtapsir, insara biha unyari piasa sampai, atulang sin kapir, intiya pakai, ingkay banan muslim, biya bagay-bagay sa, liya lawag-lawagan da sinikamatay, insara sin kapidayang bangko kitaon, sa pantun kita manuk, biya kakaon, ingkay banan ipat papagtagbiun, aon sa biyahali, sin susumbayun, insara sin kapir, bangin sara Quran mamulia, sa pantun sin Saudi Arabia, wairun atulan magtikugaw, inukuman malanu iban masawa, bang sara sin Quran bain hatihun, bukon biya sin sara hamihaun, patbangin dosa mamuno, suway munuun, bang siya nakabalida, suway baliun. Pakai niubos na bapyak mitingan, denapun paruhol basamil gituan, bang biyaon wala na bakya tanaman, mapanyuto din taginan, pagkaw iniubos na mga tilusa, mamait na halapal pagpasilasa, mapanyutod bang biyan na karuso sawab, uli na rerayat, way kawasan, mamait na kanyo, das na inkabtangan ba iban pamait, bang biyan siyokdan, ayaw magtitip, inituan ko, bisa ninikisa babukon pamilib, pagpatuntong ko sa jasin kiawadib, kiawadib sa jabain kiasawan, sabtuan ko, kiawadib sa jain kiasawan, salamatin muslim, malawang kaya, mamait na kanyo, uyong katawa, wabillahi taufiq, walidayah. Usok niya ba yun? Magluloko sila at yang